Aliwa mo ko na yung salitang Kapampangan ni posibleng mabating nung era na gamitan ni ring kaya katamong kabalen. Agpangking Kapampangan linguist at istorya na Mike Pangilinan at inyang maragula epekto king kabilugan na ning kaya katamong kultura ing epamanyalita king amanong sismuan. Kasi ing amano, yung vehikulo ng kultura. Pila lang yung kulturang Kapampangan Lumbugya. Ngayon, pag maragulta mo, kataming culinary capital na ng Pilipinas. King lawe mo, potang ala naman nyalitang Kapampangan ing kaya katamong kultura nung nukara niya kayabe itang culinary nga ito. Lumbog mo naman ta. Lumbog la rin din, biyasang magluto. Lumbog ing dakal king kaya katamong panugali ang pong kultura. Base king United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO Classification of Languages, maiyawas yang vulnerable meto nga mano nung gagamitan demo ini ring anak king bale. Definitely endangered naman kano yung amano nung era ababalo ring anak king bale ang timong mother tongue da. Severely endangered naman nung din kaya katamong apong pong ingkong namu rin gagamit kanini at taliwan na rin karelang nakapayangari namu naman bistaman natin dyan de pa iti. Critically endangered naman maiyaw sing amano nung malagad na nemong gagamitan nini rin mga tuwa kabang extinct na ini nung bitas ang ala ng gagamit kanini. Nita, no kanya magagamit ng amano tang siswan kaya ti mismong sarili tang lugar. Kaya pating makalungkot, deng mismong Kapampangan, de agamit yung salita da po tang man-order lang karempi panganan. Burida, Tagalog, dening ninuman, deni, ne? Tang potang punta ka ring mall, sali ka, Tagalugan da ka. Potang punta ka ring restaurant, sali ka, Tagalugan da ka. Burida, Tagalog mo naman. Sagli na, nanong maliliari kaya katamong Kapampangan. O bating sarili tang amanong siswan, tayo agagamit king sarili tang lugar. Agpangkapangilinan, dakal mayayaliwang sangkan kung bakit malagad nemong magagamit ng kaya katamong amano at metong na Kenny ing era pa manuro kanini king eskwela. Mas may pakuta mo kaya pamanarong English ang po Tagalog. Importante kaya katamo itang masaleset ang man English, masaleset ang man Tagalog. Mga parusan ka nung masalese mag-English, kalyanda ka nung masalese managalog. O nang yung Kapampangan nung kanya ka rin. Nuyalungob ka rin. Kailangan talang biyayan, retang story ang Kapampangan. Kailangan lang may panyalit ang Kapampangan din tao. Nyapin, nung sanang masalese yung implementasyon, itang batas sa MTB, MLE, keti Kapampangan, masamting niya sana, makasahupya kaya katamo. Migilakwan niya namang kutanging linguist at historian bang migi sila panimanman, ding kapara tamong Kapampangan at magmasabal king amanong sismuan. Kayo, nanda kayo, impalagay yun, naning kasalungsungan ng kabilyan ng amanong siswan ngayon. Masikanta mo, magagamit yung gusto, o maging aluya, magkasakit ya. Nuya magagamit. Yakupin kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.